Hamjirlikte bunu tağı bu yeni heykelini aşı tantanasın kavutlarımız diye biliyoruz. Böyle olarak tantanalar hem şurada yaxşırak bitip. Şu her düşkan soğuştan gittirizmden kurtulganımızga 75 yıl buldu muhterem cemaatlerim. Şunu beyram ederge. Endi bizlerden dua ümit edip yatışı yakınlarımızga, babukaylarımızga, abdukaylarımızga, etkeylerimizge dua kılırga eriştik. Hem de endi şu tıl sorundunda, şunda endi yapalana soğuş kaylarımızda jengip kaytalar dep aytip günlü tünge yolga işlegen enkeylerimizge, opalarımızga, singillerimizge soğuş kırında jonların endi şunda kaldırıp bizlerden dua etip yatışı etkenimce babaylarımızga, etkeylerimizge ruhlarına erişse dep aytip direkt dua eriştireyiz. نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tamam kardeşlerim, sana iştirak kılsan ile. Şu jingibimizni ümit avrulardan Rabbim bizi sayın bizlerini saklasın. Rabbim dağlarını Bugün Büyük Jingü'nün 75 yıllıgın юбилейін өткәрергә жиналдык. Безнең инде Аккүз җирлегеннән Büyük Vatan сугышына 321 солдатыбыз алына. Шуларның инде 253-е исән-имин әйләнеп кайта. Тик кызганыч инде бүгенге көндә безнең җирлегебездә сугыш ветераннары калмады. Инде тыл ветераннарыбыз да әз генә калып бара, алары да инде нибары 10 гына. Безнең инде Büyük Jingü'нең 75 еллыгына багышланган, батыр солдаттарга багышланган 2 һәйкәлебез бар. Берсе аның Аккүз җирлегендә, икенчесе менә Яңа Кәлмәт авылында урнашкан. Безнең инде һәйкәлләребез шушы олы тантанага өр-яңадан каралып ремонтландылар. Авыл шәйтсәк өр-яңадан матур күлмәкләрен киделәр. Без инде Büyük Vatan сугышында башларын салып, безнең җиңүне якынайткан өчен җиңү язын безгә бүләк иткән батырларыбызга һәр вакыт рәхмәтле булырга тиеш. Һәм инде без алар белән горурланабыз һәм алар алдында башыбызны иябез. Чөнки аларның даны мәңгелек.